Kat kum khubor angut kino hika ni kontraktor ban penhel drone nari Turki ga yap lang haka jing terbom ga India daga operation Sindoor ga Pakistan haka jing kundang sien bat kani ga penpau baka Turki om tang baka yarap ga Pakistan haka thma persya ya ga India daga ba pha daga post pa tali ga drone henry ga pha do ya gino hika penhel drone la ong ga thmai khubor kat kat kum khubor ong ba ki breu nari Turki ga yarap ga sipai ga Pakistan ban hiar thma daga drone ya ga India hadin bak India ka pentikam daga operation Sindoor na ka jing syak set yap ke apun dungut kinong pelik kai hapa harkam raya thu bak Pakistan ka pendon kam daga drone Bayraktar TB2 bat yiha persya ya ka India kini ki drone ki thau ya ka thong ha ki jaka ba thmu ki bra penkit angkat ki tiar pen thai ka jing ade pro ka Turki ya Pakistan ka nang sngai ha ni snem ha ka baga pha ya ki tiar sipai batru ka aji ka ya ki sipai ka Pakistan hakamit nya buat Patrick Jembang Ajabusan kisipai ke Pakistan ke pelon kam kumba lais pa sos pa tali drone banter gi kedam sipai ke India ki badon habentah sya sepni bat sete jong ka India kat kum ki start forensik belakha na gi lengkot lengkai jong ki drone ki ba sya panhap khendeu na ka jing set ka India la syam ba kini ki drone ki denari Turki ki ba ai ke tengkum ki Turkish Asiska Sonka drone la ong ka Colonel Sofia Qureshi habakren haji pendekam ka India ya ka operation Sindoor dangsien kisipai kan dia ke penhap kendau bun ba ki drone da ka baset kala ki hakni ka operation kadon ru ka jing surajul ka surah India ban sange no ni boycott ban thet ya ki tiar kitar nari Turki haru kan ni ki jing kasian yang ka ya ka Pakistan